Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bak penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. And I'm from India. My age is 19 years old, and I'm currently studying at business management. And my hobbies is to shadow box. Usamla aron Tariang, ubasa hakasinong pokse shalong, uba mikmat na kajala Meghalaya, ulapan Jingkyrshan na Paidbah, haka jinglet Ïakhun haka rinsan Yakob, Mr. Cosmopolitan 2025, kabalalong hari Thailand. Uni usamla udairu ubala job teng yaka Global Model India, kabalalong hau benai no opera arajar arpsaw hapuni. Hakani kenti uni usamla habban ya aireng ya ki arpongot ki nai khat sausinya ki bawan na keleng kiri ka parthai hakani ka rinsan Yakob kapala sedang nadu ka artarik unai luar arjar san bat ka ban sapenkot haka khandai tarik unai luar arjar arpusan. Namaste everybody, my name is Tariang from India.
Alright, main action. Like, do your pose. Do your pose. Yes. And this thing. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan kta syo.